Келинги кемге элбек квартиралах жени тутту тетимняхтик барараңарда сааспыт сылга түйет аңар тыгынча кериңе же уот тутулунна. Быйылгы булантан эме бахаяр алтон бырыгына элбек квартиралах туту болуган. Билинги тургунан квартира сына төтөһөннүй, бутугунан Екатерина Мосова сюжета. 201 тыгынча квадратный метр еннях туту олабетер 4 тыгынча 412 квартира. Бысыпарнан чакча республика аспыт сыллагы көрдөрүтө. Тутачылар этелеринен билеген кастырда тестеях килейбит калайбыт тутуулар бары суга балтыра сылынан жендейлер. Бияха үксү монолитный каркасында тутулар. Ол нема булана үшүгө ден аяк материал барар. Туга же яхны чипчиколар. Олата аяк свая туруп коюп, оныты экономически выгодный болар бу. Кайсы өтүнөн бардынан көрдөбүлүнө хептү бер. Элбах тутуу билден туран Жокускайга ыдылар. Хонон турдааксын уантан таксамен деменнак таз жерлер каракпыдалыгар каллаңа карбаалар. Бу сылаңарыгар республика тебер сүрагар 16 элбах квартиралак же силигеситте. Бу бесыйгар оо досо сеттелер 101 квартиралак жени Ленина улуссага тутуллубу жени киллер дилер. Оо Прометейдер 109 квартиралак же автодорожный улуссага кирди. Үп харчы эргире тутуу качествата оны теңе же адырга барыта системненен хамсабат бай дол сыната быгыллар. Жокускайга билинги тургунан таз же сыната бысаскыттан улаханлык халбаңнабакка онунан турар. Квартира студия диен аттанар жогус тутуу ортотунан мөлүен 700 тыгынчага атыланар. Ана менен ураты буланынан тутуллубут бир костак квартираны түйет аңар мөлүөнгө тие сыналылар. Аңа тутулган кирежелерге 5 квадратный метрден үйе болар. Сүз тыгынча адлы болун сеп. Онтон вторичный рынок плана бу же када ремонттан, касылыттан, износ барбыттан, онтон тутулукта. КПД онан рока тарганбыттан Хрущевка ден атырар таз жерлер 2 рынокка кабыллалар. Манны бир костак квартира ортотунан 3 миллионга сыналар. Мирослава Васильева бүкүннерге сөбөлеттере италаха элбак агентствоны керейди. Эдер кихи булана университет орионуттан бир эбетер 2 костак КПД квартираны ылы. Выбордаган элбек агентстволарга онуттан элбек толкуйн хүрүгөтүн адыбыт. Бас быстар сыната да болар саңа ата саңа. Олихинда болу нехилене этергедылы өлі сүте ипотеканан саңа квартираны ыларга жолуғар. Итерәри бұлырыңы үп қатшы әргерін доғылыңнағына әлбақ квартиралақ же атсыға барытығар білердік оқсан тұрар. 2015 жылға олын тұғы тоқсы бат, ойқына бұл бұйылғы кейлер желер барыта квартиралары бұлырын атыламыттыра. Дана маран туғыт әйгәңе оқсан сөп. Әйгәңе бейге житутар бітер, оны жені үләкілдерге оқсын хөп. Оны білін үйерді әжі квадратный метрі еннақ же атыға бар батағын, оны онтан хылтан тұту бұтар бұтын үйерді әжі. Белейтер болаққа республикөрдінен бұйылғы тұту бұлана 500 сүрбе тыгынча квадратный метрі. Етінтен 6 бірғана әлбақ квартиралақ же болуқтақ. Туана улайтар этелдеринен аны көһүнгө диери Жокускай коракка квартира сыгынта билинги таамтан улаханлык улария суга. Олондугар чахлы жени ухайбаны уанна участагы ыйталхачы элбах. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Саха телевидение, Жокускай.